tuntuma kan thir ho le tur chu hei ama sabera chonin India ram khopui ber Delhi khuanin boro bollo an tiam em maya khumi an boro bollo tak mai khu tithian lim turin artificial rain an tia rualem an surtir don ani apui mel khop maya hemi rualem hi tun zirtop ni nili hianin an surtir dona hemi hi IIT Kanpur noya malak tumania tichon hemi rualem hi Kanpur ho siamania asen pon seng tam khop maya khorthum point pani pakhat an seng ani he ruah hi an surtir tur hun chung hi minute somko daizel tur angania tichon hemi zo hian Karnataka Hasan district a khuan lungphuchol no pangte te hata tak nei an oma hei hi engwang om nge enge chan ti in an ngai tu na sa tichuan an chief minister ber Siddharamaya hianin an thi chan angai tu in covid vaccine kha a pu dawani covid vaccine kha puwa cheti rual chuan Indian Council of Medical Research tele National Center for Disease Control te hianin an ringlo vele thungani heti anga lungphuchol thi thu thut na hi thildang a ngai vele bokani tin ICNR le NCDC te hianin covid vaccine a hian side effect omlo anon ti bokani tichuan ato bera kan thlir ho tur chu US a khwan tlangwal pakhatin vape kan ti thin cigarette mo e-cigarette ti te poin kan soi thin thawa chumi azu ka tang chonin hata takte anei phani chu tunchuma kan thlir ho tur te ani a engpo ni se ama sabera chuan Delhi bolok chiletu ti thial himna turata na artificial rain an surtir tum tile engangin nge ma an lak ti te kanan chawnga atul dana zirin soibel ngai lai te alo omani le kan soi chawna tur ngai la thome Delhi sarkar chuan July ni li achanga ni som pakhat chung hian cloud seeding panga avoi khatnan artificial rain a surtir dona hi India khopui Delhi a boraw bol hlo ti tlem tumna ani he project atan hian technical operation IIT Kanpur noya malak na nei tur ni in news 18 chuan athudon atar langa BJP a Rekha Gupta kai shwai sarkar chuan Directorate General of Civil Aviation DGCA achangin phalna alatoa khochat huna herwa siam chophi surtir tum ani Delhi artificial rain surtir tura sum sen tur zongzong hi crore thum point pani pakhat velani a asur reizong hi minute somko chung zel ani dona thlotheina changin nano particle le chi in chopol spray angai do in news 18 report chuan atarlang hetilaya ka soibel du lok chu tu da hianin nili a khochat lain tin tumani hei hi artificial rain rualem surtiran tuma khochat lai takin hei ya chang kang khop maya tu na hian Delhi a chonin thlona surtiran tum thungani mandeu khan katar khuning ka hria an omna ram khu ramlum lampangani a anrama ruwa asur lo reng wang khanin drone mang khanin ruwa te kha an surtirani khata te po khanin an seng na sakop maya katar ta chu ram hausa ten ni a tin football world cup te po an khen laya stadium a air condition da theingat khani an ro pui khop me tiang na ma chuan amero chu katara ruan surtir kha chu kan tha thawanga an ram lum lu tu kha ati dainan an tiani ati ziom nan khan drone mangin ruwa te khan surtira sumte po kha an seng na sani kha kan hre thau ka ring amero chu tun July ni li a Delhi a rualem an surtir chan tur hi chu an boro bol hol tu khu ati ziom deuh nan ati thiang lim thei deuh nana an bo sai ani vele thungani herwa manna hi Indian Meteorological Department IMD chuan an thlop thu an tarlang Delhi artificial rain project hi ahminga technology demonstration and evaluation of cloud seeding as an alternative for Delhi NCR pollution mitigation ti ani a Delhi mar chakle pon lama low security air zone drone thlo phalna hmuna te thlona panga thlo chwa tir tum ani trial tina hian thlona te hian flare system mangin chhuma rualem turata na an mix chu anda anga he thil mix hi IIT Kanpur siamani a silver iodide nanoparticles iodized salt le rock salt te a omani he thil in chopol hian chhum ruwa tui pai te chu ruwa tui siamna konga apuyanga artificial rainfall asiam theidon ani tun thlengin IIT Kanpur hian
April le July in card chungin in-house cloud seeding experiment lotling tak pasari ani to ani. Heng experiment te hi Ruah tui tlak ngai lo na hmuna aircraft le fare system manga nei ani. Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sira chuan news agency nena kan tumber chu Delhi mi puite boruak thiang hlim pek hi ani. Chu Vangin he artificial rain malak na huai sen thak tak hi kan kalpui ani ati. Ole kami kha chanchin tharlamina aran puan chuani a sele soinu katara te pokhanin Ruah sur thei silo khorau lu tu ko wang khanin drone mangin Ruah kha anan ti sura an changkang thei khop maya tuntu mai ro chuan Delhi lama khothat lain hei khuwa an khuwa hi apol lo lu tu ko wangin tlema ati ziom thei deuh nan tin artificial rain Ruah lem an sur ti ve le donani ti chuan ador le kan kal leanga hei Karnataka khuan Hasan district a khuanin nopang te lungphu chol thi thut na thleng aom tlat maya hemi hi an chief minister Sigrettee khuanin he thi na lungphu chola thi thut na thleng hi enge chan le wang tin angai tua chuta chuan covid vaccine hi amo pu vele thunga amero chu nichine karan soyang khanin Indian Council of Medical Research tele National Center for Disease Control te hianin an ringlo vele thunga heti anga lungphu chol thi thut na om hi thil dang wang ani an ti vele thunga ni chu engponi se ka ngai thachole photang Amma sabera chuan tun na ya covid vaccine na wanga ngai thi thut na a oma. Karnataka Chief Minister po in chui turin thupek at chwa hiala. Heti lai hian sarkar lai pui Health Ministry chuan tun lai no pang tak thi thut na le covid vaccine hian in kung kai na anei rengem ti asoi chiang tabok. Karnataka a Hasan district a heart attack awanga nunna chan an punna sat ema wangin Karnataka CM Siddaramaiah chuan uluk taka chui chian na kalpui turin thupek achwa. He thupek achwa hi darkar somni pali chung leka mi pali in heart attack awanga nunna an chan hnu loka ani. Helai biala hian ni somli chung lekin mi somni pakhatin nunna an chan to ani. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah chu he thil thleng hian ati chi ai hlea thole ni khan hetiang lama mithiam rualte chu Dr. CN Manjunat kaishwain uluk taka chui chian na kalpui tura thupek an ni a ni somral ma nge yin heng thi na thlen chana an thil mu chwate report peturati an ni Siddaramaiah chuan hengkum no pang tak te thi na thlen chan hi covid vaccine nen inzomna ane nge yarin thu soya engwangin nge kumla no pang tak le shisel tak te hi an thi thut ti zo na chu social media exa aposa tun kumtir February khan sarkar lampo injir chian na an nei to thu soitel bok Koveng mun shanga anjir chian na achanga alandanin heart attack awanga thina thlengte hi covid vaccine nen inzom na nei theini na langa chuwangin sarkar po hian hei hi angai thangut thiang lo ni na soi sarkar lamin vaccine te man hmu taka an sem chwa angai awanga olsam takle rang taka phalna an pek chwa chin te chuan an tumreng wangni lawin he thina thlen tu le shiselna ahong chan hi ani theiani atibok uluk takin zirchian na kalpui megani a damlo lunglam har sat na ne na inzom nat na nei te chu uluk le zwala endika enkol anni thu soin khovel mun shanga changa report an don danin covid vaccine le lungphu chola thina tam takte hian inzom na an nei ve thei tlatani atibok hemi chungchang hi India sarkar lai puipo in anga ivena zirchian na nein Indian Council of Medical Research ICMR le National Center for Disease Control NCDC chuan COVID-19 vaccine le tun nayaram chunga thi thut na thlengte hian inzom na anei lo thu an soi thung Union Ministry of Health and Family Welfare in Thuchwa Asiama chuan a chan shat lawa thina thleng chungchang hi ramchunga agency engemaw zat kaltlangin chui chian ani to a hengzir chian na te hian COVID-19 vaccine pek le ramchunga thi thut na te hi inzom na a lo ti chiang takin a fin fi ani tin an soi Indian Council of Medical Research ICMR le National Center for Disease Control NCDC te zirchian na chuan India rama COVID-19 vaccine hi a himin a thok tha hle ti soin side effect lo ompo a lem lo bok
lung phu chaw la thi thut na chu thil chi sang sang awanga lo the ani a chungzinga chuan in thla chhawn thil te nun phung le eile in ahmalama changa na druk na lo nei to tele covid nuwa har sat na theite po atel kan soi du lo ka chu tuna ron soi kha adik ve view mai le lama chonin nia mihringa chonin I thil rin lal hi anei thiang ani a ril ruwa te po ngai that lo deuh na te po kha anei thei vek ani khating kha chu mo kha chu mihring na atanga nei lo thei lo te po ani na lai om ve thei ni tuna an chief minister sidara maya po hianin aron rin lan na kha a om lu tu kani mihring na tang chen a om ania mandau khanin mizorama rui the thil ti lem lo upalam pangle lano pangdeu lek lungpu chola anan thi te kha thi thut na op te kha mo kha te kha mizo ril ruwa chonin hemi covid vaccine hi anan mo pu deuh lek ani kha ka ti khan mi khinga chonin hi thil thalo lampang ang zonga han ngai to na te kha a om lo thei lo ni thu chwa tarlan danin ICMR le NCDC te hian chan shat lo awanga abik takin kumsom pariat le kumsomli panga inkar thina thlen chan hi anjir chiang meka he thil chui chan nan hian kong sang mangin jir chian na chihni kalpui ani a pakhat chu data umsa changa jir chian ni in pakhat chu data lak khom chop manga jir chian na ani ICMR National Institute of Epidemiology NIE injir chian na masazok anneya chuan India rama puitling kumsom pariat le kumsomli panga inkar zinga achan soifia theilawa thina thlengte ne na inzom te jir chian na a multicentric match case control study ti ania hejir chian na hi meya changa oga sangni somni pathum thlengkhan state le union territory sompakwa a tertiary case hospital somli pasari a nei ania Shisel tak angalang ma se October sangni somni pakhat le March sangni somni pathum inkara thi thut te chu zir chiangin until mu chwa hian COVID-19 vaccine pek hian puitling le chalai zinga achan soifia theilawa thi thut theina a thlen pha lo ti chiang takina tarlang ani zir chian na pahni na chan shat lawa kumno pangjok te thi thut chan zir chian na chu tunhaya hian All India Institute of Medical Sciences AIMS New Delhi lamin sumle pai manga an puina le ICMR nen changkopin kalpui mekani a hi mi malwa zir chian na ani a kumlano pang takte chan shat lawa thina rap thak tak thlen chan tlang pui shat chian tumna ani anjir chian na masaber changa alan danin thina thlen tu lian ber chu heart attack myocardial infarction MI ani chunjom zelti atar langa kumhmasa ne na khai khenin achan omdana danglam na lian tham a omlo thina soifia theilo tamzo ka chuan heng thina thlen tu ni thei chu genetic mutations DNA in thak danglam na wang ani thei ti mu chwa ani a hejir chan na hi zo fel ani vele an thil mu chwa te chu chang zo ka mi puite an shil shat tur thu an tar lang hengjir chan na pahni anin zong khom chuan India rama chalai zinga chan shat lawa thina thleng chin chung chang shat na zaw zok an nei thei pha an ring COVID-19 vaccination hian risk ati sang lo ni in alang boka chuti lain taksa shi sel lo na nei te natna in tha chhon theite le nun phung shi sel lo le thil ei hun bi mu mal lo te hian chan shat lawa thi thut na te hi a thlen ve thei bok ti an soi scientific expert te chuan COVID-19 vaccine pek le thi thut inzom na nei anga soite chu thudik lo le miril ru ti buai thei tu ani thu le zirchian na achanga an thil mu chwa ten a thlob lo thu an soi non le ani thu chiang tak fia na umlawa soi chiam hian vaccine chungchanga mi puirin na ati chetheya he vaccine hian shipui len laya mi makta duai tam tak nun na chan him na konga mun poimo tak achang ani report le thudik lo the dar chuan ram chhunga vaccine lak du lo na na satak a thlen theya chu chuan mi pui she sel na ati chethei ani ale khami kha covid vaccine chungchang le khulam panga karnataka lama no kum no pang tak te lungphu chol thi thu na thleng te an ma ni malang na te an theyang anga ma an la na te kha kan ngai thla ti chuan a tot na bera chuan US lama tlangwal pakhat vape kan ti mai Sigrettee po kan ti a hi Mizoram te po an uar ang reng khop maya zu te pon tamani hemi hi a that lo
thu le ataka athat lo zia aron soi na kha heta hianin engtin nge aron soi dan chin thar hian aron soi dan kan an chho lenga soi ngai le tu lo mani chonin kan soi chho le tura ngai la thome lo zia a soi chua pai manga thok la ang mai kani ti in a soya US a chuan mi pa kum som ni pali mi lek chu heart attack ane nuwa vape chat lo zia a soi chua pai manga thok la ang mai kani ti in a soya temple chuan a chuap cheto tak chu chiam that nan khwa atlai zo to ti soin ma che he ton sha ta wang hian midang te chu ban san tura a fui thei a in be sei thu a soi tlangwal pakhat kum som ni pali mi lek chu heart attack ane awangin social media lama vaping ban san turin midang te a fui na sa hle people khothang chanchin bu te tarlan danin Kentucky US mi Jacob Temple chuan TikTok a vape mangtu te chu vaping ban san ngal turin thu a cha uluk hle ani vape Sigrettee shiat bok hi battery manga siam ani a tui chi khat aerosol chu battery hian aron tiluma chu an hi blue tin an tho chuak le china he tui hian nicotine flavoring le chemical dang apai tlang puya vaping kan ti chu he aerosol tui hi blue le thok chua ti na ani mezal zuk aya him zok anga shal chua ani fawa chen khat chuan mezal ngi nan te po an mang boka vape tuna ro se kha dikop mai mi chat ka thianin mezal ka ngai donan tia amero chu hemi vape hi Sigrettee an zuwa hemi an zu tang hianin engi an mani tanga ron lang chuak a thalo lampanga ron lang chuak kha chu ke chon ka khalem lawa mimal tak pon ka ba khalem lawa chuti rol chonin Mizoram a hianin hetia ang vape han zuwa hata tak nei ti soi thom social media train aom tat to maya hei a thalo view ni karinga tin mitrat ka chonin in lak chang ka nan hial ta po an man phani thungana tin mitran ka chonin hemi vape hi mezil pa ngai mizozil po ni ta sela cigarette po ni ta sela ngei tumna na an man chung khanin hetiang vape hi an zu khania amera chu duain an lo zureve ma thin nge ka khalem lawa kha chu thren ka chonan zureve mai theya arim hi atui view mai box yengo rim chi than oma orange rim te le khatiang khanin rim chi rang rim tui deuh deuh kha om veya khatiang khan mezil ngei nan te po Mizoram a hianin an mang ve choking ka kheboka amera chu tuna kan hriat ang khanin US lama kumsum ni pali mi lakin hata tak te tikhanin anei pha a thalo ani ti kha a hriat ani phian chi sel na ata na hlo om the alo keng tela mishing chi sel na ata na him tok lo ani tundin huna chuan kumsum sari mi chuap ka nei to ani ti in kumtam tak vape a man hnuwa chuap ser ani ti asoya kumsum pahni mi lek ani la ya changa vape a man chin thu soin a chuap a chiat na sat to ema wangin adu khobo rak a hip thei to lova pipe emo straw emo a changa thok la ang reng ka ni ti in asoya ni kadam chungin ka chuap hi za ka mang thei to ngai don lo ani ti in straw kal tlanga thok la ang reng ka ni a engkit lai po in ka bo rak ma mo khopi ka hip thei lova siam chale turin ti thei a to lo ti in temple chuan soya ni a vape china wang hian minor heart attack kan ti mai anterior myocardial infection anti po ani ti soin katak sapum hian dam kho chwa tumin a be ani atibok apoi ver chu ni chhalo kala nei reng ani achang chuan kadam chhle a ka rescue inhaler ka nei chung chuan ka active thei hle a nun pa ngai tak ka mang thei bok achang chuan ka function cha thei lova ka mu hil thei lo bok chin dam chataka ka vape thei lai kha chu anwam hle a ma che tu na chuan aman ka shisel na mangin ka pe me ka ni ti in a soi Sigrettee an soi mai cigarette pa ngai a him zok anga an shal chwa fo hian shisel na atana la omna na satak a thlen theya abik takin puitling chalai le tleirol zinga alar hle lai hian World Health Organization WHO le Centers for Disease Control and Prevention CDC te zirchian na chuan akmong chhatlo zia antar lang na sa hle thunga e-cigarette a hian nicotine le chemical taksa shisel na ta na himlo tak a oma chu chuan chuap le lungtan hong chalo tak anei china ni vape zuk na sat awang hian chuap lama harsat na tam tak a thlen theya popcorn lang dia an soi mai chuap nat
harsan na thlen thei tu ba ka en kol thei ni ma se ti dam na lo ani mi chen khat chu me zel zu ban san turin apui thea ma se hun rei tak chung an man reng chuan chisil na satakin akmong thei ani ole tikhan khami video lai te khachu e-cigarette vape kan ti a thatlo zia USA kumsop ni palimi in azuk thina train hata takte anei ti kha kan thria midang hna ta pot thatlo zia ta khatikhanin i a hil chong zelani ti kha a hiata chuwang chuanin a thatlo na chuanin Mizoram a po kan lo hip na samai theini hi heti ang Sigrettee hi alo zumek te po kan lo om mai theya hi khami kha du du samdan chuanin ban san tum shamila kanin fui tharna te po ningal boxela tikhanin kan ngei dan te comment section khanin lo sei le kan tum chau donia tu matan chuan kan du to le photang